peserta dari Kecamatan Kelung Sabi. Yanik Lamayon, jemaah praktik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismika wa ahya wa bismika wa amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah haido madodo ayon kalau ayon pun kalimah dua tanah kesyahdat ayon kalimah Tuan Fatimah yang pupun baca talak kesyahdat ayon kalimah Tuan Fatimah yang pupun baca. Allah haida ma'doda ida anulun sayang raya berjang raya muda sedang bekas sembahyang puja Rabbana berjang raya muda sedang bekas sembahyang puja Rabbana. Allah la ilaha illallah kalimah thayyibah kepayang pagi urat tarik bate buka hancur darah lan jantung hati jantung hati. Allah la ilaha illallah kalimah thayyibah berkaitan mati. Allah la ilaha illallah kalimah thayyibah berkaitan mati. Taduk tadang beranggapan Allah tak ingat di dalam hati. Taduk tadang beranggapan Allah tak ingat di dalam hati. Allah la ilaha illallah kalimah thayyibah keubat hati. Allah la ilaha illallah kalimah thayyibah keubat hati.
mate mengsayang benci kalimah thayyibah patah lidah metua wa terap mate mengsayang benci kalimah thayyibah patah lidah metua wa terap mate Allah haido ma'do daido yulito baro ayon ma'do kapedu tengur anulam ayon di mama jatron majarah ija kapedu tengur anulam ayon di mama jatron majarah ija Allah la ilaha illallah ana metua balah bunama Allah la ilaha illallah ana metua balah bunama guna dipama ane sabala tanitan ilah tuah ni baulama dan adipama kita tabala tanita ilah ni baulama Telengan palu da'ata baca Berampun desa ayah dengan ma Telengan palu da'ata baca Berampun desa ayah dengan ma Desa berampun kubu berkelepa dalam padang masya desa berampun kubu belua berkelepa dalam padang masya dalam padang masya urata tutong Benabri payung liwa'ul hamdi Lang padang masya urata tutong Benabri payung liwa'ul hamdi Benete melok yupayung nabi Sapat ngan Siti Fatimah Lura Bemetu melok Yupayung Nabi Sapat ngan Siti Fatimah Lura Allah la ilaha illallah Nu'mituah bemu bahagia Allah la ilaha illallah Nu'mituah bemu bahagia Bemu tuah kahana bahate Betrohan pagi udik sejahtera Mutuaka anak bahagia
Butuh pagi hidup sejahtera Allah haido makdoda idang raya berujang bahate dima oh raya gata majaja babut supaya ngajut kabut aleba oraya gata majaja babut supaya ngajut kabut aleba taman aleba maju keruan tulung Tuhan sempurna taman aleba maju keruan tulung Tuhan sempurna tamat keruan majaja kita kaja petupat niba ulama tamat keruan majaja kita kaja petupat niba ulama menjadi sino majalaen hanya macen-cen abe harta hande di sino majalaen hanya macen-cen abe harta bale berhabe pada lampu Doa Allah jo lain kepama bale berhabe mamah lamputo Allah yang ganta lain kepama yang penting gata berejet kebut kajak menuntut tak sia-sia Sallallahu wa sallama ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Sallallahu wa sallama ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Sallallahu wa sallama ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyo dari Kecamatan Kungsabe. Kecamatan Kungsabe.